Mĩario ya bũrũri biacara ya yũkĩte thutha wa gũtĩria mũcemanio marĩa makorwo naguo na minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku mwenarĩ wa Juakali taũni ya Embu mũthenya wa Jumamosi magĩtigĩra mũcemanio wao na ũrĩa wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua ũrĩa wanaguo ũrekĩkaga taũni wayo ningĩ ratũmũrire kĩagago wanakana mbukanĩrĩro gatagatĩ ka mĩena ĩyo ĩrĩ ũndũ ũngĩratũngĩria hathara nene bũrũri biashara. Hatuko kama viongozi wa biashara, hatuna mrengo wa kusema sijui one term, two term. Sisi tunataka biashara zetu ziweze kusimama. Tunataka usaidizi pale Juakali, especially the mechanic site pale, sewage site. Tungetaka kuwekewa cabros pale. Tungetaka kuweka containers pale ambazo tumekuwa promised na hizi ofisi ambazo nimetaja. Na walikuwa wamejipanga sana. Hata the president mwenyewe nimesikia kutoka kwa one of the leaders ya kwamba alikuwa ametumana pesa pale. Lakini tukasema hiyo pesa ni mzuri, lakini itatufaidi namna gani kama itaacha watu hapa wameumizana kwa sababu hatujui security iko namna gani. Ni morotete gutiagirikite micemanio iri ya giutetia mena ngurani gwikika mwenari umwe ni undu wa magwati maria mangiumira na kuthukia riera ria biashara. Pale tukisema mtu akuje atuachie pesa pale, lakini gearbox ya mtu ichoke ama kazi ya mtu ichomwe kwa sababu ya political intolerance, itakuwa it beats the purpose ya kuwa na mkutano ambao tulikuwa na. Want to be very sincere with our politicians. We are not telling them not to come in. Anybody who want to come and help, they all wish us, we invite them and we tell them to just they are welcome. Let them come, but we want them to come when the environment and when the situation is friendly. Ni marendikithia ũgũrugari wa gĩũteti ũrathiĩ na mbere na kwambatĩrĩra bũrũri-inĩ thirikari ikundĩke mĩtaratara mĩvia gũtigĩrĩra biacara itiravingwa nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra tharĩko cia ikundi cia nyanake iria irathiĩ na mbere na kũtharĩkĩra mĩcemanio ya gĩũteti. Kama ni kiongozi akitaka kufanya anything in Embu apitie kwa viongozi wana biashara, atuelezee kile anataka kufanya Embu, kwa sababu tumechaguliwa kuchunga na kulinda mali ya wengine. Tuwe na nidhamu, kila mtu tusimame na watu wa biashara na tuelezee wakati tunataka kuweka mikutano hapa Embu ili tuweze kusimama pamoja na tuweze kuendeleza hii Embu ikiwa kitu moja. Makiria na ugu ni marenda arĩa makanyitikanaga makithukangia biashara mogocagirwo makinya maruru ma kiwatho. Wakubwa wa security naweza wahimiza hivi wachukuliange kila kitu na kila jambo lenye linaongelewa na mwananchi ikiwa la maana sana. Vanduri va Inoro TV ni tauni ya Embu ni Beta Dennis Fundi.